Reka tusuze inshuti bakunzi ba Iris TV nk'uko rero mumaze kumenyera mu biganiro byacu bya buri munsi tugenda tubagezaho amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, ariko turagaruka nanone muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugaruke no ku gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'uko intambara ikomeje kwaguka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngira ngo ababizi neza cyangwa se abakurikirana izi ntambara zo muri Kongo bazi neza ko muri Congo FARDC n'ikindi gisirikare bafatanyaga kirimo SANDF, izo ni ingabo za Afurika y'Epfo, ndetse n'umutwe wa Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacanshuro ndetse n'ingabo za Malawi cyangwa se n'izindi zo mu bihugu nka Tanzania. Ni ingabo zari rero ziri mu butumwa bw'amahoro, ariko nyuma y'uko inyinshi muri zo zihuye n'urugamba zarwanyemo n'umutwe wa M23 uzwi ku intare za Salambwe, Rorion di Salambwe. Uyu mutwe rero nyuma y'uko urwanye n'izi ngabo zose, bamwe bakagenda bapfusha abantu ku buryo bukomeye cyangwa se bunababaje, byaje no gutuma n'amahanga yivanga muri iki kibazo. Noneho igikomeje kuvugwa ni umwuka utari mwiza, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushaka ubushobozi bwose. Ubu ikiri kuvugwa ni uko leta ya Kongo yamaze gushaka iniforume cyangwa se imyambaro mishya n'imbunda yatangiye guha abagize umutwe wa Wazalendo kugira ngo bakomeze bafashe Antoine Felix Tshisekedi kurwana urugamba igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba kirwanamo n'umutwe wa M23. Ngo byifashe gute rero? Murabizi neza ko General Chirimwami, uyu nguyu ari we wayoboraga urugamba hano muri Kongo hari kubera imirwano haba mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma, ni wari uyoboye biriya bice. Nyuma rero y'uko yaje kubaraswa n'umutwe wa M23, izi nshingano zaje kuba zihabwa abandi. Mu bazihawe harimo General Masunzu, uyu nguyu akaba umunyamurenge uri mu gisirikari cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu nawe ariko akaba afitiwe urwango n'abanyamurenge benshi. Nyuma rero y'uko bivuzwe ko General Masunzu uyu nguyu yagize uruhare mu kwica umuyobozi wa Twirwaneho Colonel Makanika, byakomeje kuvuga ko nawe ashobora kuhasiga ubuzima, ndetse byari byanavuzwe ko ubwo nawe yarari mu myiteguro yo ku rugamba yaba yaragabweho ibitero maze abarinzi be bose bakaza kuba bicwa. Ntabwo byarangiriye rero ahangaha, we bivuga ko yaje kurokoka, ariko n'ubundi akomeza kuba umwe mu bakomeza gutegura ibitero by'urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha rero yari yagiriwe icyizere na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, ariko ababirebera kure nanone bakavuga ko mu nama uyu mukuru w'igihugu aherutse kugirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye Neva w'u Burundi, yamubwiye ko adashobora kwizera uyu mujenerali wo utoroka mu bwoko bw'abanyamurenge Masunzu, cyane cyane ko kuva yahabwa kuyobora ibice birimo Bukavu na Goma byagaragaye ko umutwe wa M23, aho bivuga ko igisirikare cya Kongo gishobora kuba gifite ba maneko mu gisirikare bakorana n'umutwe wa M23. Aha rero byaketswe ko ashobora kuba yaba nawe umugambanyi, biza guteza urunturuntu hagati y'ubuyobozi na Evariste Ndayishimiye woherejeyo ingabo zagombaga kujya gutabara Antoine Felix Tshilombo ku rugamba, ariko izo ngabo zikagenda zikubitwa n'umutwe wa M23 ku buryo bubabaje. Aba rero izi ngabo z'u Burundi zishinja iki igisirikare cya FARDC? Nuko FARDC bwa mbere cyangwa se abanyekongo aribo bagakwiye kubafata iya mbere mu kuba birwanirira, ariko ngo akaba atari ko bikunda kugenda, ko akenshi ingabo za FARDC cyangwa se n'izirimo Wazalendo bakunze gusiga abo bari kumwe ku rugamba, ubundi bo bakasiga ubuzima ku bwinshi. Masunzu rero, General Masunzu, inkuru ubu ngubu none ahangaha iri kuvugwa cyangwa se inkuru yakomeje gucicikana nuko inshingano yari amaze igihe ahawe na Antoine Felix Tshisekedi, yumvaga ko ari wenyine ushobora kumufasha mu rugamba rw'ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo, mu gice cyane cyane kirimo abo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se n'abakongomani bavuga
bavuga ururimi cyangwa se n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kuba bakorerwa ihohoterwa ritandukanye. Aha rero icyizere yari yaragiriwe n'umukuru w'igihugu yaje kucyamburwa. Ubu noneho uwo perezida yagiriye icyizere ni Jean Pierre Bemba. Jean Pierre Bemba yahoze ari indwanyi ikomeye, ndetse nawe yari afite umutwe w'inyeshyamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikiri kuvugwa rero ni uko nyuma y'aho Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugirira ubwoba, akavuga ko mu gihe umujyi wa Uvira wawufashwe ibibazo byakomeza kuvuka, kandi abarundi baba babuze amajyo n'amaza, kuko agace ka Uvira ni agace gafatiye runini igihugu cy'u Burundi. Uburundi rero bukagaragaza ko mu gihe butatabarwa cyangwa se hatagira igikorwa M23 ikigarura kano gace, ibintu bishobora kurushaho gukomeza kuba bibi. Niko rero byaje kuba bigenda, maze uyu Jean Pierre Bemba yoherezwa mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu niho aherereye. Biravugwa rero ko yajyanye n'ingabo nyinshi cyane, zirimo abagize umutwe wa Wazalendo, ndetse na Evariste Ndayishimiye akaba yamaze ngo kumwemerera noneho abasirikare bikubye abo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se abasirikare bikubye abo Uburundi bwari bwohereje muri Kongo. Ikigamijwe rero n'ibikoresho biri gutegurwa birimo igisirikari, ngo bakaba biteguye kurwana, ariko mwumve ko ari ukurwana umuherezo, kugira ngo bashobore gusubiza inyuma umutwe wa M23. Niko kandi ikibazo gikomeje kuba gikomera cyane, bitewe n'uko ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi, cyane cyane ibyo muri Union Européenne, bikomeje gufata ingamba zikakaye n'ibihano, bisabira u Rwanda ibihano kuba rugira uruhare mu gufasha umutwe wa M23. Ni ibintu kandi u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana, ruvuga ko rwose uko byagenda kose rudafite uruhare muri iyi ntambara, ariko u Rwanda rwo rukagaragaza ko ruzakomeza gukoresha ubwirinzi ku mipaka yabwo. Aha rero niho amahanga ahera avuga ngo ubwo bwirinzi ni ubw'iki, mu gihe mudahanganye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mukakana ko nta nkunga muyitera. Ariko u Rwanda rwavuze ko inkunga cyangwa se ibihano biri gufatirwa u Rwanda na bamwe mu banyarwanda, ibyo ngibyo n'ubundi n'igihe u Rwanda rwari mu bihe bibi kuva mu 1994 ubwo habaga jenoside, binyuze muri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yagaragaje ko u Rwanda rwanyuze mu bihe bibi kandi ibihe bikomeye, bityo ko rudakwiye guterwa ubwoba n'ibihano amahanga akomeje gufatira u Rwanda. Birasa ndetse naho ari akagambane. Igihugu cy'Ububiligi ni kimwe mu bihugu byagakwiye kuba byaraje ku isonga nk'umukoloni w'u Rwanda, ariko ubwo mu Rwanda habaga jenoside yakorewe Abatutsi, Ababiligi babizi neza, cyangwa se abazi aya mateka baribuka ko bateranye Abanyarwanda bari muri Eto Kicukiro, maze bakabagabiza interahamwe zikabica. Ibi byose rero ngo bikomeje gutera Ababiligi ipfunwe, ari nabo bari gukomeza kugenda bakora icyo bita lobbying cyangwa se campaign zo kwangisha ibindi bihugu. Ni imyanzuro yagombaga gufatwa aho ibihugu bigize Union Européenne cyangwa se umuryango w'ibihugu by'i Burayi byose byari byanzuye ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano, ahanini ibishingiye ku bubanyi n'amahanga, cyangwa se ibishingiye ku buyobozi, ku mahugurwa, ku gisirikare n'ibindi bizamura, cyangwa se n'izindi nkunga zari zigenewe kubaka ubushobozi bw'abayobozi. Ariko igihugu cya Luxembourg ni kimwe mu bihugu cyaje kuba cyitambika imyanzuro, ndetse biravuga ko byamaze kubabaza abayobozi batandukanye mu bihugu bitandukanye. Aha ngaha harimo nk'ubuyobozi bw'igihugu cy'Ubudage n'Ububiligi bukomeje gukora lobbying. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ababizi neza, cyangwa se abagiye badukurikira hano kuri Iris TV, twababwiye uburyo iki gihugu cyafatiye General James Kabarebe, uyu ni retired mu ngabo z'u Rwanda, bamufatira rero ibihano bishingiye ku bukungu. Jean Pierre Bemba tugarutse mu gihugu cy'u Burundi, biravuga ko ari we wenyine Antoine Felix Tshisekedi yizeye ko ari wenyine ushobora kugarura umubano, cyangwa se ushobora kuba yarangiza intambara ibivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na cyane ko mwizewe ububasha, kuko uyu mugabo ngo yigeze kuba indwanyi ikomeye. Ibi ngibi ariko Antoine Felix Tshisekedi
arabishingira ku kuba we n'ubundi bivugwa ko ari umusivile utazi tekinike na tactique zishobora gukoreshwa mu gisirikare. Rero kuba abarimo General Masunzu bamaze kwamburwa icyizere hakajyayo Jean Pierre Bemba, biravuga ko intambara n'ubundi ishobora gusubira irudubi, kuko uyu mugabo n'ubundi ngo asanzwe ari indwanyi. Ariko ikibabaje biri mu mugambi wa Evariste Ndayishimiye na Antoine Felix Tshisekedi, aho intambara bashaka gukomeza kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari gukomeza kwibasira bamwe. Abangaba ni abanyamurenge, abanyamurenge n'abandi bakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ariko bo mu bwoko bw'abatutsi, niwo cyane cyane bari kwibasira. Ugasanga rero umugambi n'ubundi Ububiligi impamvu kuba bwashyigikira ibihugu birimo nk'u Burundi cyangwa se nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta gitangaje. N'ubundi ibyo bihano biragendana n'uko ubwo u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'ubundi usanga ibihugu byarifashe ntibyagira icyo bifasha ngo bitabara abanyarwanda, ariko kuri uyu munsi u Rwanda rwo rurakora ibishoboka byose kugira ngo rugarure umutekano, rurinde n'ubusugire bw'igihugu cyabwo, ariko kubera inyungu z'abazungu barimo cyane cyane Ababiligi nabo bakolonije u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakagaruka bavuga ko u Rwanda ubwarwo ari ikibazo. Iyi ntambara rero yo muri Kongo turi kuvuga, bivugwa neza ko M23 igihe yabayigaruriye agace ka Uvira 100%, abarundi bakomeza guhura n'ibibazo bitandukanye harimo ibishingiye ku bukungu ndetse n'ihungabana. Mu byo rero Evariste Ndayishimiye Neva yaganiriye mu ruzinduko rw'akazi rwagiye rutunguranye, yaganiriye na Antoine Felix Tshisekedi, harimo yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba gufasha uko gishoboye kikongera ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara ibingibi barabikora mu gihe ingabo zitandukanye, izaturutse muri Afurika y'Epfo, izaturutse muri Malawi na Tanzania, abacanshuro, abataramanitse amaboko bishyikirije ingabo za M23, abandi barahunga. Ibihugu byinshi rero byagiye bihabisebera, bifatwa rero nk'uko u Rwanda rushobora kuba rwarasebeje ibi bihugu, bigenda biba ingaruka zitandukanye. Intambara rero ishobora kuza kuba ifata umurego cyangwa se ibintu bisubira irudubi. Bari bazi neza ko umutwe wa M23 hari ibice wamaze gufata cyangwa se warafashe umutwe wa Goma ndetse na Bukavu, ari naho iza Union Européenne zihera zivuga ko M23 yagakwiye kwimanika amaboko, ikamanika imbunda zayo, ikarekura ibice yafashe by'igihugu. Nyamara aba bakongomani baracyavuga ko barengana aho barari ku butaka bwabo kandi bazakomeza kuhapfira, igishobora gutuma nyine iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuza gufata indi ntera, mu gihe koko niba ibiri kuvugwa niwe Jean Pierre Bemba ari gutegura ibihugu, ari gutegura intambara mu gihugu cy'u Burundi afatanije n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, Imbonerakure ni bamwe cyangwa se ni abafasha leta y'u Burundi nyine, ariko nabo bari mu rwego rw'abasivile. Ikibazwa rero ni ukuvuga ngo n'ubundi bagiye ku rugamba burya isasu ntiritoranya, ari uwo muri M23 ashobora kuhasiga ubuzima cyangwa se n'abandi banyagihugu bari kwifatanya na Antoine Felix Tshisekedi. Byose rero bishobora kugenda biza kuba bigira ingaruka ku buzima bwa buntu. Intwaro rero zikomeye zirimo n'indege z'intambara biravuga ko ziri mu gihugu cy'u Burundi, biravuga ko hariyo za Sukhoi, biravuga ko hariyo n'ibindi bisasu bigiye biremereye. Ariko nanone ibingibi bikagaragaza ko umujyi wa Bujumbura cyangwa se igihugu cy'u Burundi kidatekanye, kuko M23 nayo igaragaza ko itazigera isubira inyuma cyangwa se ngo irekure na santimetero imwe ku butaka yafashe, ahubwo ikanagaragaza ko igihe yakomeza gushotorwa n'ibihugu birimo nk'u Burundi nta kabuza bishobora kuzakomeza iyi ntambara. Nabyo abanyapolitike bavuga ko mu gihe amahanga akomeza kugaragaza kubogamira ku ruhande rumwe bishobora kuza kugira ingaruka, ariko nanone ingaruka ziri ku bijyanye n'ubukungu bw'ibyo bihugu bitifuriza u Rwanda neza. Dukomeze rero tubararikire
gukomeza kunogerwa n'ibiganiro ikomeza kugenda ibagezaho. Ibiganiro byacu mukaba mukomeza kubikurikira buri mwanya uko bishoboka byose, tugenda tubabwira andi makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse tunababwira n'aha ngaha mu gihugu uko byifashe, aho leta y'u Rwanda cyangwa se n'abandi bantu bakomeza gushishikariza abanyarwanda cyangwa se kubwira abanyarwanda ko badakwiye gutinya kubera ibihano biri gufatirwa u Rwanda mu mpande zitandukanye z'isi. Abakongomani rero cyangwa se ab'i Bukavu na Goma bizereye muri Jean Pierre Bemba ko ari we wenyine ushobora kuza akagira icyo yakora muri ibi bice byamaze kwigarurwa n'umutwe wa M23. Ariko uyu mutwe wageze mu mijyi nka Bukavu ndetse na Goma nabo bakaza gukora nk'ibyo leta ya Kongo yibutse gukora. Mu byo leta ya Kongo yibutse gukora harimo gutanga agahimbazamusyi, ako ni ak'amadolari hafi 500 asaga 700,000 y'amanyarwanda ku basirikari cyangwa se abashobora kujya kurwana n'ubundi baba basize imiryango yabo. Ariko n'ubundi iki gikorwa cya M23 nayo ikaba yarabikoze ubwo yinjizaga mu gisirikari cyayo abasaga 4,000 bahawe imyambaro mishya ndetse na uniforme, ndetse binavugwa ko ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma na Bukavu, uyu mutwe wa M23 watangiye gukusanya ibirarane by'imishahara by'abasirikari cyangwa se abafashwe bari bavuye muri FARDC bafatiwe ku rugamba, bongeye guhabwa indi myitozo na discipline, hanyuma abafashwe bakaba bazajya rero bahabwa ako gahimbazamusyi. Ariko nubwo bimeze gutya n'ubundi ntabwo ikibazo cyari cyakemuka, kuko n'ubundi nta gahimbazamusyi katazajya gahoraho buri munsi. Aha rero akaba ariho abaturage ba Kongo bakomeje kugaragaza ko bafite impungenge zikomeye, ndetse ntibatinye no kubigaragaza ko perezida wabo ari indyarya, adafite rwose na kimwe ashoye, akomeje kubashyira mu ntambara, nyamara we yibereye mu munyenga. Evariste Ndayishimiye w'Uburundi nawe rero ubwoba ni bwose, aravuga ngo mu gihe Uvira wafatwa n'ingabo za M23 kaba kabaye ku Barundi, cyane cyane ko impamvu nta yindi ni uko Burundi bwagize uruhare rukomeye muri iki kibazo, muri iki kibazo cyo gufatanya na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Ariko nanone bikavuga ko Evariste atabikoze gusa, ahubwo yabikoze bikoreshejwe n'agafaranga yahawe, aho bivuga ko yahawe asaga 2 miliyoni z'idolari. Ababyumva ntabwo ari amafaranga makeya, ni amafaranga menshi cyane. Ariko nanone utekereze ku ngabo z'u Burundi zagiye muri iki gihugu, ni nyinshi cyane, nazo zari zemerewe amafaranga 5,000 nka motivasiyo kuri buri musirikari. Biza kurangira buri Murundi adahawe amadolari agera ku 100. Ibyakomeje kugenda bibabaza bamwe mu basirikari bato mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hari abanze kurwana basubira iwabo, biza kurangira bashyizwe mu bihome. Iyi ntambara rero ni intambara ikomeye. Kibazwa baravuga ngo mu gihe abangaba koko bishyize hamwe bagatera ibirindiro cyangwa se ibice M23 yamaze gufata, bakavuga ati ese nibe izi ngabo z'u Burundi zarananiwe mu gihe zari zifatanije n'imitwe irimo Wazalendo n'abandi bakongomani, ndetse mu gihe cyose nta gikozwe, bakavuga ko izi ngabo zirimo n'iza South Africa SANDF zavuga ko zaje mu butumwa bwa SADC, ubutumwa bw'amahoro, ariko byagaragaye nyuma ko atari ubutumwa bw'amahoro, kuko habaye guhangana n'igisirikare cy'umutwe wa M23. Aha rero mbabwire ngo mukomeze mudukurikire kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa se ibiganiro tubagezeho kuri Iris TV bijye bibageraho uwo mwanya. Bye bye and ciao.